أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga palangguan sing kami haagama Islam, muna niya itukbal na to yung pagsarang sukul fa Allahu subhanahu wa ta'ala amuin nag-anughara kahit tanyo katan sin sa taod-taod ni'mat. Sarta salawat iwan sin sa salaman Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi na to kalasahan, wala nagbati laon nagpasampay sin amanat sin Tuhan na to Rabbul Alamin, amuna inaagama Islam. In mahuli na mga palanguan ko agama Islam, harum ini dum longta dum salasa imugdan ha bulan Muharram ay kasiyam adlaw sim bulan Muharram atahon hangiwu upat nga katos kapatan tag-unom hijra calendar. In dum ini amuna in hikasiyam dum amun pagtawag tasua amun in adlaw konsumon niya amun in Ashura amun adlaw yag marayaw doon in pagpuasa. Dahil nga mga sarayaw puasa sunat amunin adlaw konsumon niya on in pagpuasa kanya doon nakalimbangan sin adlaw amuin before niya tawakan adlaw mapuas niya. In mahuli na mga palanguan ko agama Islam, insyaallah subhanahu wa ta'ala harum ini mabaya kami dumihil maniutyo panumtuman, maniutyo patumtum, sarta maniutyo pangadjian. Amo sa pangadjian na mura-murahan suminog pa dyan tong singkitan nyo sarta mahinang sabab amuin hikasong sim pag-iman na to fa Allah subhanahu wa ta'ala sarta mahinang sabab hikahasil na to sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang sabab ikarawhat na to sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanguan sing kami haagama Islam, sabon na tuod in agama Islam jukop na. In Allah subhanahu wa ta'ala daytaan kita awak tubuhi pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sinin agama na jukop na. Sinwayroon na dugaing agama pagridaan niya at malingkan amunin pag-aagaman na tubihaon amunin agama Islam. Nadamik yan dayta sin Allah subhanahu wa ta'ala in tanda sin katibuok sin agama dayta sin Allah subhanahu wa ta'ala in magtag-ipon kita kanya sarta in lumayo kita haamuin uno ng pianlangin niya sarta in Allah subhanahu wa ta'ala wala kita iyawam dayta ang kita bang uno naman in amuin ibadat kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hipahinang kato iban uno naman in mga kahuhukawan, kawabungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala kakahinang amuin piya palayo kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan niya in Allah subhanahu wa ta'ala daytaan na sabkitan nyo sin in mga manusya miyagad akatan piyandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala nagtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala alabay kay ikhlas niya fa Allah iban labay pangupin niya ha amuin kakahinang sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tan tubaitaan kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sin tungbasan kita nyo sin Allah kakahinang natuyaon sin sarayo-rayo tungbas di ipahadun niya labi lubaha adlaw akhira. Demikian niya baitaan nasab kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sin in mga manusya amuin wayroon nagsarang sukul hakani imat-nimatan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala gaman nagkufur fa Allah subhanahu wa ta'ala tinggalan in pag-ibadat fa Allah hinang ingkatan sin kahukawan sin Allah subhanahu wa ta'ala daytaan kita sin Allah ta'ala sin mga manusya ini tungbasan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hakakahinang nila di ipahadun niya labi luwaha adlaw akhira. In Allah subhanahu wa ta'ala mga palangwan ko agama Islam dimihil kato tanyo upamahan sin amuin mga manusya mapuas nila dihilan ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan rejeki sin Allah subhanahu wa ta'ala
sakali wala nila iusal hapag sarang sukulan fa Allah, gaman nakalupa sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Beitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala bang unim piara tong kanila. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagupama siya sin qarya kauman lang sin kewan mufassirun ingkaw manini amunay Makkah kanat aminatan mutma'inna ingkiaunan sin kauman ini halawng kahanong halawm kasajahitraan malayo dahing hauno-uno na amuin mabaya himinang mangi doong kanila. Bukun pamamarahim bihato ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, sarta dirihilan sila ya anugaraan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala rizki ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Dahing harukaing dukaing binaywayan, magsuodin ka rizkiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala maun pakauman niyon. Sumakawa, ingkiaunan si mga manusya ini, amin piara tungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, beini na lingkat ni'mat. Ni'mat kahanong, ni'mat kasalamatan, amuin wayroon, mamikilang kanila mamuhinga maun. Sarta, ingka rizkiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahing hadukaing binaywayan magsud maong kanila. Mahuli, wala nila iusal, amuin, pagsarang sukulan nila fa Allah subhanahu wa ta'ala, gaman, kafarat bi an'umillah, nagkupur sila hanikmat kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, halaway pagmaksiyat nila fa Allah subhanahu wa ta'ala, na unim piada tong kanila sin Allah, fa'adhaqaha Allah libas al-ju'i wal khawf, piara tungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala kahapdi wal khawf, bukun pamamarahi impianam sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kahapdi sa damikyan pianam sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kabuga karamad amuin uno-uno na in kararamagan nila dumatong kanila piara tong kanila sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Uno'y maksud bang may taini piara tong kanila sin Allahu subhanahu wa ta'ala bima kanu yasna'un, hasabab sin pagmaksiyat nila fa Allahu subhanahu wa ta'ala, wala sila nagsarang sukul hani'mat sin Allahu subhanahu wa ta'ala, halaway pag-ibadat patuhan na to Rabbul Alamin. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul 'adzab wa hum zalimun. In Allah subhanahu wa ta'ala inulong kanila, inlasa kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabun na tuod lang sin Allah piarat ja'ahum rasulun minhum, piara tungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala rasul deng habangsa nila. Di na sila luugan magpaham sinipasampay kanila sin nabi yaon, sin rasul yaon, sabab mismo doon habangsa nila. In bahasa yusal pagpasampay sin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala maong kanila, amo na imbahasa nila. So magawa, wala nila kiyaharad imbita sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fakadzabuhu, himutin nila in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, fa'akhadahumul 'adzab wa hum zalimun. Na inhinang kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, piara tungan sila azab, amuinin kiyaunan nila, kapag datong sin azab yaon, sabo sila nagihinang maasyat fa Allah subhanahu wa ta'ala, nagihinang sila kaanyayahan, wayroon do kay niya nila, bat malengkan, amunin ginhabaran sin sila. Inyari mga palangon ko ha kam Islam, upamahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin mga sila manusia, piara tungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat niya,
Mahuli, wala nagsarang sukol, nagtag-ipon fa Allah, gaman nagmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta bukun hat yari, bukun hat inupamahan din sin Allah subhanahu wa ta'ala amun ayat ini. Mataodeng ha mga kanabihan na kaunato, mataodeng ha mga kauman na kaunato, in piara tungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kani'mat-ni'matan niya. Sumagawa, wala sila nagsarang sukol fa Allah subhanahu wa ta'ala. Gaman na hinang sabab, nakalupa sila fa Allah subhanahu wa ta'ala, inhinang sin Allah subhanahu wa ta'ala, piara tungan sila musiba, piara tungan sila adab, den kanya, hasabab sin uno, hasabab sin kakahinang nila. Aw naringkan nila, impiara tungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alun, amo sa alun, nahinang sabab, nalitop ingkatan, mano si hakaw man yaon. Aw naringkan nila, kauman, liumos sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasabab sin paghimutingin nila, haamuin piyasam pay sin nabi piya turong kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aw paramik yan din kanila, amuin, piara tungan sin Allah subhanahu wa ta'ala adab, halabay amuin tingog, halabay luti, biya sin jimato, azaman sin Thamud, data sin Allah subhanahu wa ta'ala, bilang upamahan, kauman sin Thamud, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi Thamuda, idh qila lahum tamatta'u hatta hin. Data sin Allah subhanahu wa ta'ala, kahalan sin kauman sin Thamud, hawakto sila piara tungan nabi, daytaan sila, qila lahum tamatta'u hatta hin. Imbayta kanila, na pagpasadap na kamo, sa hinggayin kamo, nagnanapas pa, sa hinggayan pa kanin kamuhin nyo, fa'ataw an amri rabbihim, fa'akadathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun. Kiaunan sin mga manusia ini, kiaunan sin kauman ini, simulang habyang daki kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, nauninhinan kanila sin Allah, fa'akadathum as-sa'iqa, piaratungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala adab, halabay sa'iqa, halabay luti, wahum yanzurun, amun kikita-kita nila yung pagparatong sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin adab yaun, di matong hatiap-tiap dahin kanila, kikita-kita nila yung pagnaog sin adab, kikita-kita nila in amun result sin adab, pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala yaun, famastata'u min qiyam wa ma kanu muntasirin. Na yung mga manusia ini, di na sila makakaos, mamagoy deng haadab sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyanaog kanila. Sarta, di na bisan sila makatindog deng hapiagligaran nila, hawakto sila. Diagpakan sin adab sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kanu muntasirin. Iwan di na sila makakaos. Magtabang tiyabangi, amo pa ka, tumabang sila, pamarukain din kanila. Bisan yung ginhabaran nila, di nila nakakausan tabangon. Hasawab, sin adab, piyanaog kanila, sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Damit yan, bihato rasab, nagjato, hazaman, sin kauman, sin Nabi Nuh. Hawakto siya, hinang rasul, sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nagpasampay sin agama, sambil beta sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Walakad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Hawakto hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala rasul Nuh alayhi salam, nagpasampay sin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin agama Islam. Miabot tiutukan sila sin Nabi Nuh, giyatusan tahon, agon hangibo tahon, pagpasampay sin Nabi Nuh alayhi salam, sin agama, sin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa, wayroon sila na naimai. Sin amuin piya sampay sin Nabi Nuh, unin piya ratong kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa'akadahumut tufan. Piya naukan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala adab,
halaway alun panjang, amoy nahinang sabab, nalidok, nalumos, in mga manusia hakauman yaon, wahum zalimun, in kiaunan si mga manusia yaon, awakto sila piyanauhan sin Allah subhanahu wa ta'ala adab, in kiaunan nila, hasabu sila nagmamasyat fa Allahu subhanahu wa ta'ala. In mga nagjatyo ito mga palangon ko hakam Islam, mga biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala upamahan, piyanauhan ni adab, in yari mga palangon ko hakam Islam, wayroon do kaing sabab, pag may tain Allah subhanahu wa ta'ala, nagpanaog adab, ha mga mano si ayat to, buat malain kan inyaon, hasabab sin kakahinang sin sila, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin, fabima kasabat aydikum, wa ya'fu an kathir. Wayroon lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga mga musiba, in magnaog, in magjatunoong kanyo, fabima kasabat aydikum, buat malain kan inyan, hasabab, result sin kakahinang niyo pagmasyat niyo fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na mga palanguan ko hakam Islam, bukon sokat na si mabot kita upamahan, amuin zaman na kaunato, sintubtob na sadya kanila, inaadab sin Allah subhanahu wa ta'ala hawakto kita magmasyat, ataw hawakto o magmasyat pa Allah, kaya tubtob na sadya sin Allah in pagpanaog niya adab ha zaman na kaunato, bukon in pagpanaog adab sin Allah subhanahu wa ta'ala, at tiap-tiap kauman, amuin limando na yung pagmasyat nila fa Allah, limando na yung paghinang nila mangi, limando yung kaanyayahan nila, paginhabalansin sila, na dahil nga sa baon, panawagan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala adab, hariin diin na masyat, amuin hinang sin ginhabalansin sila. In Abdullah ibn Umar biyaitaan kita, inakiniya, aqbala alayna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, faqal, di matunglaw niya kamo in Nabi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, imalup kamo in Nabi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, mahulilong niya, faqal, ya ma'asyaral muhajirin, o kamo mga muhajirun, mga sahabat sin Nabi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam dayang hamakka, khamsun idab tulitum bihin, wa a'udhu billahi an tudrikuhun. Laong sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, 5 perkara lang niya, bangka mo datungan, sarta pangayon ko lang sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, fa Allah subhanahu wa ta'ala, patilimunan ta kamo fa Allah subhanahu wa ta'ala, inbang mayan kamo di na datungan. Sin 5 perkara ini, sa buton tayong panagnaan, inagit si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, lam tadharil fahishatu fi qawmin qat, wayroon bakas maaksiyat kakahinang mangi in si maplag hakauman, wayroon din ha mga pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala in si maplag pakauman hatta yu'linu biha, sa hingga miabot paamuin peg pamahalayak na si mga manusya, in kakahinang masyat yun, giyaan-gaan na si mga manusya, in kakahinang masyat yun, nanawa na in kasipog doon kanila, hapaginang si masyat yun, illa fasya fihi mutta'un, buat malaingkan na pasaplagun sabdoong kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ta'un, in paniyakit, at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, paniyakit, pandemic, amuin paniyakit, wayroon bakas piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala hakauman before sin kauman yaon, hambok kauman nagmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli nagpamahalayak si masyat yaon, nagpasaplag si masyat yaon, sambil nainang
Bukon na amuin ka inuhan in maksiyat yaon. Panaukan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paniyakit. Hawala bakas kaya panaug sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakauman before sin kauman yaon. Hazaman before sin zaman yaon. Biya na si mga nagjato hazaman tayo ni. Nagjato ha umat si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pagjato sin swine flu. Pagjato sin bird flu. Sin HIV, sin AIDS. Pagjato sin kesa ko pansin kita nyo katan. Pagjato sin virus corona. Ini rin mga palanguan ko ha kami Islam. Wairum bakas jimatu ha zaman na kaunato. Buat malainkan ha zaman na tura ini. Unuin sabab bang maita ini. Piyajato sin Allah subhanahu wa ta'ala amin. Hasabab sin paggaan. Hasabab sin pagpamahalayak, pagpasaplag. Si manusia. Sin masyat nila fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mataod pa mga palangungan ko ha kama Islam. Mga ginisan si masyat fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuin na hinang sabab. Piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panihakit niya ibang simbala niya. Bukun hat swine flu. Bukun hat bird flu. Mataod pa mga amuin panihakit. Piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mapuas dahing hato. Siyabot sin mga muarikhon. Mga ulama ha history. Mga nagjato hazaman na tubihaw. Hazaman sin umat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hawakto kimalap in pagmasyat nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Piyanaukan sila adab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Zakar Ibn al-Jawzi rahimahullah. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى خبر الطاعون الذي أصاب مدينة البصرة. Siyabot sin Ibn al-Jawzi rahimahullah tungod hapaniyakit pero tung sin Allah subhanahu wa ta'ala hakauman sin Basra. Paniyakit lando amuin masakit. Intanda laong sin Hasanul Basri rahimahullah hapanagnaan adlaw pagpanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala hapanagnaan adlaw pagsaplag sin paniyakit yaon uno injimato pamata fil yawmil awwal 70,000 hapanagnaan adlaw pagsaplag sin panihakit piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala hakauman yaon kapituan ngay manusia innawapat. Kapituan ngay manusia in miyatay hasabab sin amuin panihakit piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala yaon. Wa fil yawmi thani 71,000 hay karwa adlaw pagsaplag sin panihakit yaon labi kapituan tag isang ngayo manusia innawapat. Wa fi thalithi 73,000 hay katuwa adlaw pagsaplag sin panihakit yaon miyawot kapituan tag 2 ngayo manusia innawapat. Sambil wa asbahan nasu fil yawmir rabi'i mauta illa qalilun min ahadin nas. Sambil lang sin Ibnul Jawzi rahimahullah miabot hawakto miabot ini kaupat adlaw hawakto miabot ini kaupat adlaw miabot ingkatan sin manusia hakauman yaon naubos nawapat naubos miyatay buat malainkan matyo rekomendengkan nila amuin nalapas nakasurvive dahil ha piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala adab ini. Wa qala man adraka dhalika at-ta'un inagi pa sindeng ha mga nakasakop nakazaman sin panihakit yaon kunna natufu bil qaba'ili wa nadfanul mauta inkiyaw na namulong niya magkuliling magliwot kami sin kauman
Maksud uno, maksud sadya manguwol si mga nagkamatay yaon. Sambil miyawot, ako hindi nila nakakausan hikuwol. Sabab simbanot si nagkamatay. Sambil, fakunna nadkhulud dar, wakad mata ahluha. Kaya ba ita si Ibnul Jawzi rahimahullah, sambil lang na yung mga nakaabot yaon. Kaya ba ita nila, nakasud sila pahambok lugal. Wayroon deng ha mga mano siya rin doon. Innalapas, hawakto sila. Piyara tungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin panhiyakit niya. Sinadab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod mga palangon ko ha kami Islam nagjato. Bukun hat bihat to. Mataod pa inlawi mangi nagjato ring hatto. In Ibnu Katsir rahimahullah, bentang kita sin nagjato hatahon tis'u wa arba'una wa arba'umiyah. Hatahon lang ni upat nga katos. Kapatantag siyam. Kapapuasin kapag hijrah si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Beitaan kita tungod hauno khabarul ghala'i wal ju'i alladhi asaba Baghdad. Beitaan kita sin Ibnu Qayyim, sin Ibnu Katsir rahimahullah. Hawakto pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pahambok kauman. Inambok adab. Nahinang sabab. Si migpiting kawi si manusya. Nahinang sabab. Lando inhabdi si mga manusya. Unin di maturong kanila. Miyawot akalan nasul jifa wal maytata min qillatit ta'am. Miyawot in mga manusya roon. In piyagkaon nila mga binatang nagkamatay na. Hasabab sin uno, hasabab sin matiyura kumantuod. In biya makaunsin sila. Wawajada ma'a imratin faqida kalbin qad akhdar. Sambil lang niya. Kaya baita, aun hambuk babae, nagdara, nagbibit-bit na lang niya. Paasin iro. Pairo. Amuin nagsasako nang gakadungan na. Uni maksud bang may niya dia? Kasupaya amo nato in kaunon sinsya. Wasakata ta'irun mayitun. Fahtawashathu khamsatu anfus. Faktasamuhu wa akalu. Sambil lang niya hambok wakto. Wakto aw nahulog. Manok-manok niya matay na. Magtuid yung pakan. Yung pakan sin 5 tao. Manok-manok yaon ang panilapyagbagian ang panilakyaon. Miyabot bihay ni mga palanguan ko akam Islam. Insigpit si mga manusya yaon. Hawak to sila. Piara tungan amuin panandas. Piara tungan bala. Piara tungan musibah sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sumagawa mga palanguan ko akam Islam. Aun pa. Dahil nga mga nagjato. Labi ngiring hato. Piara tungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kauman, piara tungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala bala. Piara tungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala adab. Sambil miyabot, amuin in adab yaun, nahinang sabab, kimusog in panghiyapdi roong kanila. Ihapdiin kauman yaon sambil nakahinang sila si mga parkala. Lando in lumi. Sarta lando makalaat. Bang amuin dungugon singkitan nyo. Nagjato kanila ini. Miyabot lang niya fakanan nasu yashwunal kilab. Miyabot in mga mano siya yaon. Hasabab sinapdi nila. Wayroon na rukay makaon nila. Piyagtapan nila na yung mga iro. Sabab sinhabdi. Wayambashun al-qubur. Wayashwun al-mauta. Wayakulunahum. Sambil piaglukad sindayin kanila. Ingka kubul-kubulan. Piagkawa ingka mayat-mayatan uni maksud. Piagtapan nila ingka mayat-mayatan yaon. Mahuli ang panilakyaon. Asawab sinuno. Asawab sinadab. Piaratong kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nangindahi. Paamuin. Miyawot in kahapdi nila.
padi na sila makapinig, di na sila amuin maingat manglaati pa mga pagkaun nila ini. Walaysa linnasi syughulun fil layli wan nahari illa ghasrul amwati wa dafnuhum. Sambil lang niya miabot azaman yaon wayron na dugay hinang sim mga manusia buat malainkan magligo na sadya sin mayat iban si magkubol sin mayat nila. Amo na sadya yaton kakahinang nila adlaw iban sindum wa kana yudfanu fil qabril wahidi al-20 wa 30. Sambil miabot long niya bang sila magpanguwol ini pagkakubol nila hambok pangunguwalan deng hakawhaan pakatluan manusia. Amo yan mga palangwan ko kami Islam. Demikian nasabot sin Ibnu Katsir rahimahullah in deng mga kauman lando makasusa. Pero tungan sin Allah subhanahu wa ta'ala adab kauman sin mga muslimun. Kauman sin mga sila amuin namumung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sumagawa. Pianaw kan sin Allah subhanahu wa ta'ala adab asabab sin pagmaasiyat nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin piara tong kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala asabahum minal ghala'i syadidi wal ju'il azim. Piara tungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kabuhianan nadrin sigpit. Pianaw kan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala pianam sila sin lando kahabdi hatta akalul jifa wal maytata wal kilab. Sambil inpeg kaun si mga manusia mga miyamatay na binatang mga kairu-iruan inpeg kaun si mga manusia ini nanginang na normal kanila magkaun si mga bihay ini sambil miyabot pakanal kalbu yuba'u bi khamsati dananir. Tanda sin ninang na normal in pagkaun nila sin iro miyabot sambil piyagbi na in iro halima dinar piyagkarang na sambil miyabot yabaita wa dhahara ala rajulin yaqtulu sibyana wan nisa wa yadfanu ru'usahum wa yabi'u luhumahum. Subhanallah. Ahon deng ha mga manusia asaman yaon yabaita hambok kusog mamatay siya kabataan mamatay siya kababaihan ikubul niya inu ang panahirang imbaran hirakang niya inunod asupaya uno asupaya kaunon. Inihinan kan nila ay kaniya akutila wa ukilalah mo hawak to siya miyatay at hawakan hawak to siya piyatay kiyawa inunod niya ang pakyawan sa mga manusia yaon. Biato mga palangon ko kami Islam in lummi sin nagjato ha mga kauman ini kauman uno bukon kauman sin nabi Adam bukon kauman sin nabi Nuh sumagawa kauman jimato hazaman na sin ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hawak to sila nagmaasiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala piara tungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala adab amuin nahinang sabab nakahinang na sila sin mga parkala ini parkala lando malumi lando makalat bang amuin pandukahan tingkitan nyo mga palangwan ko kami Islam. Na in mga kajulja na in mga palangwan ko kami Islam. In mga adab piara tong sin Allah subhanahu wa ta'ala wiro uni dukaing sabab bang mayta piana og sin Allah subhanahu wa ta'ala buat neng kan hasabab sin kakahinang singkitan ni manusia da. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Wayroon dayng ha mga kajuljanaan tawakan timampal na in kajuljanaan hakin lupaan eban hakarakat dagatan uno yung sabab bima kasabat aydin nas asabab sin kakahinang masyat si mga manusia fa Allah subhanahu wa ta'ala na uni maksud bang mayta sila piara tungan musiba piyang julja na kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala liyudhiqahum ba'd alladhi amilu hasupaya nila kana naman hasupaya kana naman si mga manusia ini intong basin Allah subhanahu wa ta'ala sin amuin mga kakahinang nila sin pagmaksiyat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari mga palangwan ko kami Islam
bang nato pandukahan, lando say ni makabuka, amuin, hawakto in Allah subhanahu wa ta'ala, atawakan hawakto yung mga manusia, maghinang maksiat fa Allah, sambil mawut, palumando yung pagmaksiat nila fa Allah ta'ala, in Allah subhanahu wa ta'ala, way pagduarwa, panaukan kita niyo adab, panaukan kita niyo musibah, ampay musibah panaukan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga palangwan ko akam Islam, wayroon pagpiyon, wayroon alim, wayroon awam, wayroon jahil, wayroon usog, wayroon babae, wayroon maas, wayroon bata, wayroon muslim, wayroon kafir, hangan nakapalawom sila, hakauman sin amuin nagmamasyat lando pagmasyat fa Allah subhanahu wa ta'ala, in silay nila pa yun sin Allah subhanahu wa ta'ala sin adab niya. Kaya waita sin Salama radiyallahu anha, dahil mga kaasawahan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inagi niya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, diyong kulong niya, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inagi niya, idha zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu azza wa jalla bi'adabin min indih. Hawak tulong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumampal, sumaplag, in pagmaksiyat si mga manusia. Sinuumat kulong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ammahumullahu azza wa jalla bi'adabin min indih. Samwahon na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkaw man yung paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bala, sambil na kaiyan, in Salama radiyallahu anha, inagin niya, faqalat ya Rasulullah, ama fihim yawma idin unasun salihun, wayroon kalong niya, ya Rasulullah, mga manusia hawak tuyaon, manusia salihun, nag-aamal salih, nag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin agi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala bala, long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huon aun. Faqalat, fakayfa yasna'u ulaik, nabirin na long niya, imagdatuhan mga manusia yaon. Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala yusibuhum ma asaban nas, na long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paratungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin uno-uno na hiparatong sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga manusia, parukaing din kanila, doon hakaw man nila yun. Di palangwan ko akam Islam. Paghimati katutan nyo, ipamukaw katutan nyo, in mga upamahan ini, paamuin, suway tuod mangayo kita nyo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala daran. In hasa kahawa kita nyo makahinang maksiat, makahinang pardusahan fa Allah subhanahu wa ta'ala, in suway kita nyo mag-us-us mangayo kaampunan fa Allah. Hindi na to gaan-gaanon, in maksiat magkahinang na to. In Anas ibn Malik radiyallahu anhu, in Anas, hawak to kita niya, inday nga mga tabi'un, naghihinang parkala maksiat, tawa ka naghihinang kasaan, impangatod si mga manusia yon, impangatod si mga tabi'un yon, magaaning kakahinang nila yon. Wayroon lang tabugat niya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unuin agi kanila sin Anas, innakum la ta'maluna a'malan hiya fi ayunikum adaq min asy-sya'r. Sabun natod lang sin Anas radhiyallahu anhu, in kiaunan nyo yan, himihinang kamu sin kakahinang. Langgal sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hiya fi a'yunikum adaqqu min asy-sya'r. Impangatod nyo hahinang nyo yan, manipis pa rin simbuhok. Di manalanduing gaan simpangatod nyo, biyawa baba nyo imasyat yan. Kunna na'udduha fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat.
ang palawng sin Anas radhiyallahu anhu, ingkakahinang nyo yan, amon giyaan gaan nyo, azaman kawuhi si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, impangatod na muhan, amuna ni mangindahi kamo, paamuin, siksaon kami sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna ni mangindahi kamo, paamuin, dihinang kami sin Allah subhanahu wa ta'ala, kasiksaan din kanya. Inya to mga palangon ko kami Islam. Zaman si mga tabi'un, amun, kaya ba ita si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dahil nga mga sarayo generation, amun ang generation si mga tabi'un. Dahil na baha, pangin iabutan, ingkya zamanan sin Anas radhiyallahu anhu, in zaman na to nabihaon. Amun in mga maksiat hawak to ini, giyagaan si manusia, hazaman na kauna to, amun in pagtangisan, si mga sila bariman. In zaman na kauna to, hawak to sila magpunpun, in mga bariman, magpunpun, hawai sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakamasjid-masjiran nila, in maksud nila, manumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihaon mga palangon ko may Islam in makasusa. Miyabot kita niyo pa zaman, amuin in mga manusya, nagpunpun. In makasusa pa, in kaya naggugulal bariman, nagpunpun, way buko ni maksud manumtum fa Allah. Sumagawa, nagpunpun, hasupaya uno, hasupaya limutun, intay manghud nila haagam Islam. Miyabot kita niyo pa zaman, amo hindi na maingat, atawakan di na maingat manghal ka eh. Inbang sa Muslimun, sin pag-usahan niya, sin pangalta niya, sin pagkaunon na hipagpakaon niya, damit yan pahalin niya. Bang ikyawa niya kaon hahalal, kiyawa niya kaon, dahil hausaha kabayaan sin Allah. Ang parengkato, kaingatan niya na ingkakahinang niya yaon. Atawakan inpiyag usahan niya yaon. Ihiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa, gaan niya. Dahil inabaha bang zaman ini, iniabutan sin Anas radhiyallahu anhu, uno na baha inikapamong niya. Uno na bahain maiyan kato sin Anas radhiyallahu anhu. Hawak to kakitaan ing kahalan si mga Muslimun. Hazaman na to bihay nina. Inyarigyan-gaan na si mga manusya. Gaan-gaan sindamik yan nagugulal bariman. In pagbisa na mangi patay manghud niya. In pag-usaha pahiyaram sin Allah. In panganya yung hipatay manghud niya. Iban ginis maksiat, amuin matarang, kaingatan na singkitan nyo, inyari ding ha mga sa lagu-lagu maksiat fa Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa gaan na singkita. Puno na bahain maiyan nila kato ito. Inyari mga palangon ko kami Islam. Bukon kami namisarahan habihay ni, na may taykan nyo sin adab, sin Allah subhanahu wa ta'ala, pa mga nagmamasyat kanya. Sining kami nilapas, wayroon nakahinang masyat fa Allah bukon. Wayroon ding ha mga manusya, buat malaingkan makahinang nasadya masyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, piyamong taini, hasupaya makatumtum kitan nyo. Hawak to kitan nyo magpakainang masyat fa Allah. Inhinang natutuwi ini mahinang sabab para tungang kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala adab niya. Inhinang natutuwi ini mahinang sabab para tungan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala paniyakit. Amuin mahinang sabab gumaan na katutan niyo, hinangon makahinang nakitan niyo si mga parkala lando makalaat, lando ilumi niya sumagaway roon na mahinang nato sana to na hinangon. Hasawab sin uno, hasawab sin adab, piyaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dahil nga sabi ang mga palangon ko kami Islam, ingkitan nyo manusya, labi luwa, naggugulal bariman, labi luwa, mga sila barakal, hawak to, makaingat sila si mga binikahalan.
makarungog sin mga bihay ni soy-soy upama handihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhinangon nila uno. Inhinangon nila magtuy-tuy sila mga yukampunan fa Allah. Magtuy sila mga yukampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paamurayan damikyan niya mga palangon ko kami Islam isab. Insama bang may takitan niya piyanawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala bala. Bang may takitan niya piyanawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala musibah. Wayroon do ang sabab at malingkan hasupaya kita niyo magbalik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Beitaan kita niyo. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. In pagtampal, in pagguwa sim mga kajulja na ani ni kabin sana ani ni jimatul hindi ka to tanyo katan. Inyari ang sabab sim pagmasyat na to fa Allah subhanahu wa ta'ala way pagduaro. Pananamong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. In amoy tumba sim pagmasyat na to kanya. In pangasumay ta, may kita niyo pananamong sin adab. La'allahum yarji'un. Hasupaya kita niyo magbalik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sab amuray ni mga palangon ko ang Islam. Imaksud bang mayta di hadun niya pera tungang kita niyo bala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun wala kita niyo tiagad pa amun makasud pa adlaw akhiram pa kita niyo panawkan adab. Di hadun niya pinawkan na kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala mga binihan tang adab. Hasupaya uno, hasupaya kita niyo magbalik mga yukampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto mga palangon ko ang Islam, wayroon din katutan niyo ba't malingkan magpakinang nasa dosa fa Allah ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beitaan kita niyo, sin sifat sin manusia, sifat sin anak apu Adam, inagin niya, kullu bani Adam khata. Ingkatan long ni anak apu Adam, badusa, magpakinang nasadya kasaan, magpakinang nasadya labiluwa masyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, beitaan kita sa damikian sin Nabi, wa khairul khata'in at tawabun. In sarayaw-rayaw long niya, dahil mga manusia magpakahinang dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala, in mga sila, awak to sila makahinang masyat, in magtuoy sila mga yukampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga sabihin Allah subhanahu wa ta'ala, landuin la sa pa mga bariman, pa mga ipon niya, amuin na nga yukampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan mga palangon ko kami Islam. In amuin patumtum sim kami at to. Suminop pajantong na to. Mahinang sawab. Amuin amintang sarta mga nal kita nyo. Sin amuin pagmasyat na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinag na mukay na bukon kami na misarahan tungod habihay ni. Asab sin lapas kami ha pagmasyat fa Allah bukon. Katang kita nyo magpakahin ng masyat. Aun dahil mga ulama unin agi nila. Wallahi, law alimu qabiha sarirati, la abas salama alayya man yalqani. Al-Imam Al-Qahtani namong, wallahi, sapahan kulong niya patuhan, law alimu qabiha sarirati, pangsadya na kaingat yung mga manusya, sin lumi, singi, sin mga masyat nagkahinang ko, amuin tiyagunan nakako sin Allah subhanahu wa ta'ala, la abas salama alayya man yalqani, taan tuwayroon dahil mga manusya, in marako magbak, in bayaan sumalam kako. Sawab sin ngi, sawab sin lumi si magkahinang ko. Demikian, in Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu namong, law anna lidhunubi raiha, ma jalasani minkum ahadun. Pangsadyalong sin Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, in pardusahan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala magbaho, ma jalasani minkum ahad. Wayroon sandeng kanyo, wayroon hambok den kanyo, in bayaan dumamaglingkod-lingkod ka ako, sawab simbaho, sin masyat ko, fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Inya to mga palangon ko ha kami Islam, sahabat, amun kiyaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama, amuin kiyabaita, dahil nga mga sarayaw-rayaw mano siya zaman niya. Tumagawa, nakapamong na simbiha tumayta, sawab, wayroon dahil nga mga mano siya, ba't malingkan imagpakinang na siya pardusan pa Allah ta'ala, mahuli niya, may nasinagihin doon, pangman magmumpaat katutan nyo impatumtumini, mahinang sabab,
ikadawhat nato sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian hikakusog sin pagpangayo nato kampunan pa Allah ta'ala, mahinang sawab madawhat nato in kampunan niya, iban sin sulga niya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.